kwan ben so ene wo se ya ye ben no ana nipa nankasa betimi aye wa bra entimi affect no emotionally, physically, spiritually, psychologically it said ya wo kan ye no na enkoba se ebetimi abre ya bra bo ase ye bi okura ye ntimi enko ye nim ebiem enti ya bana se ne America no ye de kakra emma ye tiefo knowledge will give you power nimde ebe ma otumi but character na suban will give you respect. Knowledge will always give you power, but the character will give you respect. Apam se nimdie eyadia yenton. So ye to me. Okay. Ne boarding. Se wo pela kwa kohwehwe bia ma wanimre ne kohwehwe bi. Oh. Eye. So betimi agina wa abrabo mu a. No senior high school for moto. Omuche was SOMPA doma. Knowledge is power. To me, and I said nimdie eye to me. E was say nipa bia nya knowledge wa abrabom. Tresem ne kan was nimdie a me man ni enti no. Yira. Sa won pese obeyira wa abrabom a. Yes, wonya nimdie. Hwehwe nimdie e kira kwan. Okay. Na wonya nimdie a ubenya nyansa. Ampa. Ubesa afa kwan bi so anya asomdwe e wa abrabom. Na ye kan ya na pam. Yese yade a eboa wo ma asetena mu niam bia wo pe bia no wansa wo tumi no on setimeka yes se tumi aha ton ma amena koto uwi a wonsa ka tumi a fatumi ebesa akwaje no okay de obeka se tumi nye no na se knowledge ne no oboa nti se wunya akwanya wo school ma akọ se wunya akwanya ewo adesua se enya nwomasua nko amu se umpo no wunya tumi your friend is saying knowledge ewo adesua asetena mu niam ebetimi aboa wo bi wo kora ansa no dwuma yes pa cho se wunni nyansa wuntimi nyansa no dwuma ade pam yasiti bonkosofo na pamade na measurement ne ade na ta no class time no se wunni nyansa obetimi akwa akwa enti se bad se ye hwehwe tumi ana se ye petumi wa abrabom a ewo se ekogi nimde no correct once I want him dear no amampanyin for the telephone pam tade hye wo minister se nya o ma na eyo mutini ade beauticians ne ade enti nya nwomasua nko a okay sa wo ye ensa no dwuma nso kora no wo de hwehwe nimde okay enti pre na ko wani mo sa kwan no so aware mu e so onye nimde biem so woni nimde a wa ware ne anyina no correct cause awale ye wale ni nyansa eto da bia wo mpene so se wukunu ne wo beda enso da ho na wo je ho so na enya wo de ai ya de nyansa ene tena se wa wadem ti se wonim nimdia wonya sa nyansa no nti wo so ye je ho sa wonim se wo kuna wie to da bia wo mahwemu nti no na oba amoa na no kom na wote wonye se bia wagimi eye nimdia no wo wode pre nyansa kwan so na wode ama ne ma baby pa e de agina wa abra tumi bie kura da yes pepepe wow na susuban ya se wa ho ofede wo beko yes susuban e de wo beba nipa bebre nya wale panso na wasan wa chi aba suban ni ntira suban tia okay enye aduane a woni mu no antia ene be ma bi wo ho a no kra mpom besa na ire kra be kokko kitchen sa jeri wo we ware na no abetimi aye aduane eh true se wo ya no ntimi nsine mo betimi esine mo betimi ahwe nkoro betimi adware nkora de o makọ school asa akọ akọfa wo mu aba na ka aduane nko ahagye anso wo ka hagye special local food sukura mpo wo no correct what masie entinya aduane a mi sua usua aduane no awie na woni suban pa wo be ko be sa aba eh true enti say ye ka se suban no one kasa responsibility wasade ye wasa wo ye eti say wo ba be ma na se nipa e wa setena mu no e wasa wo ma na ye wade hia ahobrase ma na nya wade mu na fa nante ahobrase nya kasapa ni nyina no e ka character no hu bi obi anu mu kasa etimi bot sa ade bia enyan etofo ma na nipa nyina epe mu baabi do mu ti afa obi nim odaba kasa bia wo kan ye nti no bonso obi abehwe wanim wonum kasa se na nim kasa nye de na nim kasa bon enso so no enya ade anka wasa bon enti nya kasapa ho kwan ya obefa so a woni nipa betena eno ni suban no ada brante aba wase ya tete bi wo fie ma ye tete wo fie akwada we say de ya tete wo fie you need to be homeborn not stubborn you need to be what homeborn not stubborn
Apam Dada no. Yes, madam. I was here to two of you. The man that told his store. Store. And I was see a moment in I am for Subai Pa and Nancy. Na obi anu mu kasente no na dwuma wo kwa akopɛ suban bɔne esama ne ba fie de ne anim sɛ onya ne kasapa ya ne suban pɛnte no onya saade no enye wanim a obɛ polish enye watade a wobɛhye ɛna enye bia sɛ minim how I si toake enti me de kwa awade ase toake hia na so onni suban pan so a me pa cho obɛsa ba fie wa ma fie kurampo na ye bɛsa atwafo achi atwa ya obesu ewo wawade na na se baby a woni ntini kakra ya ye de ma ye tiefo no you need not to be born at store but you need to be born at home born not store born ya pam dada be kunipa ebusia ma yenko ene ye ne ye papa Dr. Isaac Amuasa ena eba betwetwe enkomo wo ye counselor SI ye lecturer ewo Valley View University VVU okay na sene wasi abobi wonim de kwan so ne se ya nhwe na ya nkɔ ne ho a na se yesan ne ho a na ete se de ye bopo na ye sign kokromutie ho eno nti ye nche ho ma ye nkɔ ahoma no so ne ye ne Dr. Isaac Amuasa entwetwe enkomo oye counselor SI lecturer wo Valley View University ma bibia nso enkoye emfa emma me pa cho ma enko Apam. Ene de ebe kasa no bibi wo na abeka. Se ene no we futufo na wo san so eye duyefo sa na yebeka no wo san ye duyefo esan se bibi na ato e wa asetenam e na wo hu ba bi a wo de wa adwen ne wakoma bebo a obetimi am waduro wo kasa mu na ho ato Dr. Sano no yabeko ne nche na yakwa akodi nkomo no enti mo afidie no meha se de be na wo de hye bi afirim etoda wo hu se aye ne nyaba ne yebo amane obitimi twahwe asem na si ayabo amane no obitimi twahwe obi nso kura yabo na amane awie no nyame ampata bo so wo sore no wagibum asa krankran si ne so ena sa wanyi bum krampo na apam mese kwambio nam ne ye fine pa owu ye no in fact medwene ho a be 1 year me so te ya ma 1 year ansa na me hu se masan asimi dada mu bi ebi kura te wa no obobo brimbrim afe na to da bi nso so a eto emre bi anam ne na se bronya bre metoto ne ma kwa na se 23 bi edura afe mitimi so sa ma de bi wo krampo na esa wo ya na wo ru krampo ayede afi ma yenko doctor ho na ya ma no akwaba doc me pa cho ya mo akwaba so mpa so ne ya da wasenso. Hello, Doc. Mo fa we say ni shema fa we ni to mama fa we ni to mama SOMPA FM. Afede yete wonka Doc mpacho ye mo akwaba ye na mami Doc mpacho wona mutisen ye me adona mo so e onyankopon ti yenso ye ho ye wa hasenum na maye na asenso se wie wanya ebrede ama ye ne yetiefo Doc we de ene wo ba beboa ye ne yetiefo ne yahwefo eto da bia wa abrabo mu no enema bi wo ho a eye inevitable ebetimi ato empofri mu ebi wo ho na wani na so se besi nso na esi yankai etiefo ne adehye eyawo a na wotwe be se komienu nie na de to o my Ghana brichi boy no eyare hosem na se de be ya ebinom enkose bia eba bedi wonum akoma mu dem eba bedi wo mu adwemu dem no Doc say me wo ho na se metia ne se me ba ana se me maame me papa obi a me ben no afri mu ade bia ya ato no a ede na sese me ye emfitiase no a ye nyina ye tie SOMPA mada wati ane mtia we chifu ni nyina no kureni
Bibi sa to say wo atoyenche bi si a ana endefem e ma nipa de se ni bia ano say bia wo yo sofo wo ya counselor o position bia di bia wo bia no endefem ma wo ye basa ayade ana ha bebre but the basa ye di kan a e say wo a asamna to no wo ye and he said, Ubinya Butre. Sometimes, as I'm told, if you know, you could be one told was knowing your butra. Now we can send you a bit media how about Ubisu. No, but the decline air butre. There is me, as I said, Ubon Modiana Usu. It will be a say, Bibi Sapa. Let's say nipa no esu a ana one channel in but woman nipa no kwa mo osu a the more osu no ana pay no ana yawo na ewo mu no ofriko yes and the baby fa ba the kind nipa ato no normally no emotionally obesu but the be a one channel esu esa one channel for modern say obey encourage you. So the more na wusu no na fipin no eko enti asemo a yato wo a na se wusu a e wo se wusu omo won chen no so munyai sankofo no mu nsu yes enti wo won chen kra no e so mbombo di answer o ma make sure so obesu because we nsu na se o de pay ni she ni mu a eno be na dwendwen a betumi di o hawa bre no yes so we nsu the more na wusu no na pay no anasa yawo no eko but so nsu amama no kwan normally no in our society no so the bibi that so bia no nsu and no na etude bia etumi dey how ebe nipa no so nipa no nsu dia and your badwin odia ebetumi dey yare foforo ana how bi e dia bre no and it is a basa esa ya yewo nchen no etumi osu ayema no kwan e manisu obi a otumi su saa no bra be nso afem wada Osua no obra no ono afem wada. Ofemi da edeboa no ama obenya ne no na madwen no aye onya refresh na fi aboa no. The trust me quickly supportive system. So because how no mu a onyamwa efie busia no eho. Enti se bibi sai a ese busia no tumi hwe se e man before mo busia no mu no at least mienu ye phone ekatena nipa no efie no woni ne tena sankrofo no ana beboa no ebesi ne nyoma no omeye biana ma no omo ne be kasa anapa ewia na nimre eye mpanifo a ema mpanifo a sabe omo adwuma dom enye besirwa ema amo adwuma dom mpanifo no because one no betunufo one no be kasa all the time be no enti se pasa because bibi say na say when you be obebe no a nipa no betumi ahye no ho akonfo so when this chance a obetumi asen no ho e di sa ma mi enu no de ready a nipa no sorry ko say o washroom kra e so omo no enu ko because washroom ho no obetumi de can be another bibi kra e plan ho and the more one back server as security am be biara obeko ase obi doc say obi kwaja nan so krampo no a na de ya obi ato na to ile nchen bi ato no a e waso obi ka no no ne wura washroom ho e hu be nye say ye be nye obi a so your ba ye be nye oba o ye pedi no ne wura ho because nipa no betumi aka say o kwa ka ye no hu yie ta woni madwena e woni tim and the ebasa they give excuses so me quite ebia me ka Gemini ana me ko lumi so and so wa wona me tinu wa nya fast no mu say and so no me na na ka gira na say we no ko no obetumi aye bibi na oja no a wodi me short time woni baba ho so no no wa ye no hu bibi e no de how brain and no family supportive back. Okay. Yes, you know, a son and for no, I bring you now, no, or much Miss Shano, no much me and in the casa. Because sometimes they should be a BBC, for instance,
ubewu ukumewu uyirewu obia bibia tumi bia no osu a osusu obia nim abesra no but obia onu ye free pa ofan pa no na so oba ne nchen na onu ne kasa aya na etasum enti namfo no so ewo dwumaye in our society no so wadanfo bi onya how bia esa wo a wo ya damfo no utumi kwa ne nchen wo ne kakasa enye once ese brano eno na kasa ebetumi aboa. The next one church asori owo no esa asori no sofo asompanifo ne nananfo no mo asori no mu no etumi esa no brano na woni ne bom paye na woni ne chenyame asamo a emenkrahye because ne busia baako eni asori so we ewiase busia no fi ho a yami busia no so eboa asori no so ya abusia otoso mienu nke ni se asori ja ni saa so fo no na so mpanifo no edi enim na brano bia won ne kasa won ne bom pae omsana na pa ne limri ne bom pae ne chenyame asem emanim kwahye sem mo nye ni da so se nipa na firi mu nanso se nyame tia fie Kristo ba na ebufo sori a eno so obetumi ehunu nti ade a ehuhia de tosono nine professional support and I say onya ye ebusia no fa counselor edema no ayade ewunya pa ira counselor no ono afa adisiemu enti our experience ewo trauma counseling se dia pa no na gini nyina sei nje so onye obi a professional counselor obetumi abo adwen no ama adwen no abati se dia net no a okay ewunya pa ebusia nia no betumi etu no fo pa counselor be mu a ebetumi abo no okay nti ehu be nya se ebusia no betumi ana ayankofo na idiri se counselor wa so no mu a I'm talking about professional counselor. I will be abo no ama wetumi nti counselor no obeye na djuma every day bia no ono at least obeye 30 minutes amano ono no edi nkomo through counseling every day bia say yes be say first month no na etimi abo no so first month ni enyesi a the following month no dey obetumi aye no week because challenge you are to send ya to yenyanumi ye nyina ni mo Ghana he enya de defem kra enya de defem nke basa say ehwe professional counselor na etimi aboa magimedinu etimi akoso na baton doc wabobọ niema pii so wa hase no mo se dia wode hyase ne se ade bia eya eto wa de di kan se obenya abotere doc na watwe awieye enkwada mienu asaman kese maame kroma omani ba omo so na omo mienu nyina agu nsuo bi a eben wo mo ewo ya omo nyina akwa akotomu a nsuo na fa wo mama wo mawu maame na asem wo ya to no wo se wonya abotere sen abotere no sen no obeya obefa sa akwa no so kire ya kakra yeah me that say no kure wo mi say this about the kind you soon because of a shock into ubesu here I think I want to say again na this or how no e buy again pa na this how no e buy one nya bu check a credit ana wo de ka the beer any say wo de how no wo de she then na mo fa no koto nzumu then na buy so when you abutra one thing on incropo bi na ekoi ana wo de blame kamano when you abutra na waka nsem bi afa ho a echi no kura no na ti identity kura aba busie no mu ona mvo mu na obi a oben mu na de ba ya obetumi nya abutra no nyame na ma abutra enti bibi sa ba ye bo mpaye ni ejemma yakopon se erade opano enyo enti eyem pa bo bibi sa ba
esumi di kan a ye edi ho ɛyɛ mpaebɔ ɛna yɛbɔ ɛsiri Nyankopɔn. Sometimes bibi saa ba eti de bi a wɔn fa waba wɔn nkyɛn no afotu bi a obi bɛma wɔn no wɔnhwɛ ni yie a na wɔn nso so wɔkanya bufuo bi sɛ ebi a wɔyi na yɛ ɛyɛ sɛ anyɛ saa nka nyɛ saa na fi wɔ portion blames ɛna ɔde ɔhaw kora aba the situation bɛkɔ wie no na fi wadafo kora no abɛyɛ watamfo nti ɛho bɛyɛ ebi yɛ so saa no ɛsɛ yɛnya abotire yɛbɔ mpaeɛ. ɛyɛ asɛm o doc nipa bɛsɛ nwɔtwe a wɔn mo ekɔhyia a wɔn kwanhyiawuo ɛwɔ adanse mpɔtam hɔ a ne nyinaa galamsey yi a akɔyɛ ahoma bi ɛsensɛn ɔman ne conflict tententen ne mpanyinfoɔ pɛ sɛ otu ase anaasɛ ɔbra no ase a ntimi ntentam yi a atoyerɛ nkyɛm tu yɛ nyinaa yi na abusuafoɔ no ɛyɛ ade a minister for gender aba abɔnten sɛ wɔn ɛbɛfa social welfare department no so na wɔn atimi ɛde counseling ama wɔn office wɔsɛ no ɛyɛ anamɔpɔ ɔman no so etu de aboa nkyikafoɔ a nipa ba wɔtwe agya wɔn wɔ akyire nana. Nukwasɛm ni ɛyɛ anamɔpɔ a ebetumi aboa isan sɛ nukura ɛwɔ mu no sɛ bibi saa ba a sɛdeɛ bibi kankan no ɛnna sɛ mo bɔ ɔnam bɛyɛ enum so ɛnna mu baako no ana mpanyinfoɔ ɛpɛ sɛ ɔmo tu hɔ anamɔ a ebetumi aboa ɛsɛ yɛmeka no meka sɛ ɛsɛ ɔmo nya professional help a ɛbɛnya professional counselor ma obetumi ɛno no akasa all the time na etumi aboa because deɛ esi ɛnyɛ easy de nipa no normal afutu ebetumi ama nipa no wɔyɛ fi n'adwene mu yɛ nyɛ obi a ɔyɛ professional counselor obi a ɔyɛ professional counselor ɔno wɔ pass through the counseling skills and techniques obotumi use techniques no skills a wenya every professional training counsel training no betumi aboa no enye any other ordinary person no betumi aboa and the benefuna anamo to no ebobo we I think it's the first step betumi aboa. Okay ma yantemra we say so answer na wo de krampo bebo mebo my Ghana mu hase no no your relationship me your bawari for matna wari ase be se mfinhie aduo no me ni me kun te fine ya bre pa na ewo ho adako be ma ne se me ho nye na kono biem be ma ne se ohun faso ewa muso eno nti wasa akɔfa oba foforo na wasa de na betena ma wari fie ho ebi wo krampo adan a wodem no master bedroom ose wo 2 ema ode oba foforo na waba no na aba betenem ama ededem die dodo na ede abre ema no mu binom anase mema krampo ne se wahwe wo ba bi akodu level bi na se stage bi wo life na ose one no ent na bie munti na akwa wie se wose ye de sa nipa we se mo ekwa psychiatric hospital ne ade ebi kra fa ho kɔhye wo mo ho akonfo ne ade se o how bi se to wa brabo ma na se mpena twe mu a ekwan be na wasa wo fa so wa bra unkodi bone ana se wonkwaye ho bone ana se nipa no kra no wonkodi ni dembi right madawasi no kura wo mu se se yen tiasie ese relationship ana se nkete odi a ewa ware mu ani ebi a sade nkrofo eka no empathu mu no nipa ayi nipa wie nipa adwene etumi sisa nipa adwene etumi sisa die nipa hu achina no nipa ne say no the next day obodwe hu ni say bi depending on the person and sometimes yewura aware mu yewura relationship mu no esi hu ni say nipa de seni nipa die ntia echide bi a obi tumi oni obi break up na fi nipa no ekwa kasa ne ho ana se echide bi edidi ko ndidi bi ana obi kura no na fi akono medure wu ni se nipa no ka se SOMPA ne partner no odin ho ato no so no don't be disappointed no but esi ede she ya dum say nipa betumi disappointed
nipa de sani not me disappoint you because me who be a Regina Poppy or the Oba Abba say ye monpai inshira dona so oba we die se me who cover palm for me some baby mo or no na me ware no now so aware no endu 2 years and a bema no kasa no so oba no fum kakra bi no ja no and in our relationship no I am my for yakuma and the chiri bebre se the yakuma the chiri bebre I didn't say you want to mean disappointing and not so disappointing it you ma nyame amwa ana ogodam and in relationship no as a nisa wodo akoma shem bebre two baby adano e say wo hu say bibia betumi ati bibi kan enisa wodo adwumi wakoma edi echiri bebre obi na koma atunukunu suama enukunu kwa edwa kwa omaya odibi enye ohu say enukunu kwa no okwa asore no baby kasa kwa no yewu dabi eye sa obepra o ugonye ya rekra ugonye attention enti at the set wakoma wo patra hono epefen two esa odwene say nipa ye nipa enti bibia betumi esi three ese etide bia before saying papa bibia ka papa ye credit anye grade it has I like the cheese and maybe another san your mano edipa did kind I say obo modian say that man now ba also for no would you did with the man okay so would you need a more partner pa dia ebe bin say obeja wo esi but nimba no wan fa ni dia ma no okasa ba ko no okasa miensa ya mi anya wadomo a o me wadomo no weja akwa ye oba akoko ni da dia tosu mienu e so ye bibi mo wa appreciate enema betumi abo ma wotme so stani relationship no na me ka wasem no obi o ha wo twa ti ma no kura no a appreciate in relationship no empo so your ba wanfo na ukunu kura eno ye sense bia e so de na so de na se ukunu mo chop money na de mo chop money so de ase o yiro ma ho kwan na oni ye mfam ade a so de na don say minimi kunu hie wi a o me ka se na de me das na anko ya na ngoda na se anada ba wo se ebe koye na wasa oda da bia na wasa oda na se no anko ye kura e sa oda na se na wo de ahye ni nkunan ono ahu sa de na anko ye na wo bo na baso nti next time na ma menyere me hoin wo de na se wi a me da fa but and na die I said on consider me plano in the next time no we ono kura na ni baje e feedback na odi amano next time wo sa pro be de akunu be de the next one am say the can was seven kura no say nukuredi awari mu no e di nukure relationship no e di nukure e tire bia oba bi o ha na ba ma bi o ha oni obi o ho so oba wa no san de ti ni ba kofo enti se o fa tire ni hu ni se onu na onu ko onu me ko jegam na o san so ni ko fi na mo a aba sa onu se one day bi wo ja no ho ti wan hwe onu ba advice no ho wo ja ho nti nukuredi ade ehua a relationship ehua pa ubedi nukure ama partner no ayade a ehua eni be bia opose obobra die no opese obi oba ni bia no ubedi nukure no so bedi nukure ama afofo nti kwa na man kitikitu I say you mission so the next one I trust okay I say now relation pa to my partner obi o ha oni obi a shaware ano o tiawara se onyini ni enti o hu se obi a oni ba me bi nam se me plano no oni oba bi nam se me plano no o ya sa o se relationship ana aware na cha se dog mi ntwa wano a Emma no dodo na no Emma yaba dodo na no ablewati ame de eja ma bo abrewa awie ma personent sa but me nana no mu ne me mai bi wo ho a na ko bi wo ho abon se ni kuna efri adwuma ba ya hrem na akofa ni mobile phone
na wo miemia so adan a ohwehwe miss calls ahodo ne calls aba ne WhatsApp messages ne text messages ahodo na wo hwehwe ede ba ade emfaso de ana se wo ha be na sankofo we se nso de ma wo mo nukure wo mi se wo ya sa na opese wo de how eba relationship no mu ede se ye ya hwe yie ta se o yire ana okunu phone da ho na akafa no me miss calls ehwe nkrofo meaning say what catch your partner and say unity or yen kwafo yes what catch and say unity or yen kwafo what you say info or apart from one or employee or baby and what you are giving for a shana junior any and as I say yeah or and no man ever because anything in na no so yes say we use any phone so we track the miss calls are the nipa je ho obi de ha no but obi so bi de oba ha no enti e say ya hwe yi was an na mobile phone no ani call ya kinkan e de how we bring and e ba aware for they say careful obi okra no a na ram for keke what send message you ko anya boni but of phone no share say baby I send a message and baby I send a message you na bukoko airpie na create your how airpa the media say issues be se okunu etu anamo bi a eye astra ana o yiri bi etu anamo bi a enya unu ne betena so ne di nkomo enye ne phone so ana obetrake e de how we pray baba se me hu se me kunu eye ma asam a me ne ntina sena ye nkasa na mmom se me yete se ayi me fifi efunani no na ebeboa ahwa no makwa hu nsama wo ya my sister me that say ye tini say e man ni bi ho e mema ni bi ho a especially ye nuanu mba no o na o push wo kunum mo kwa bontin for instance ye fa me say wo say ukunu oni abayo bi tumpona ye say wo ye ni say who find ways that means that who be ukunu efi sa abayo ni say okay e say o manti strategy enye ba kumpo obotumi afa so waji ukunu efi sa abayo ni say woni sa abayo no kokonto kwa woni ukunu kokonto kwa na sa woni ukunu kokonto kwa ana woni abayo no kokonto kwa who push ukunu say onko wara abayo no because baby no e sha so o jumfuna na se wu oba no na o sha so wonu ye ntokwa ni mofu the next one is ye me ye wadom a na fi oja we si ho no kedi sa oba no chi but wo to bo ase na wonu me tina se eni mi no amokada no wo di uti ato no so na wakache ze anu mbe se di nkomo me hu se SOMPA FM a man be percent wow now what started wouldn't be come on one got about opinion unya kasa obe hu se we hu lechi but we are smart for their far about three council so also the work about they won't be out the catcher but the way what you say ukunu obi o ha o se nukunu ni obi twempuna na oni nukunu ku one ye be kind punishment mama every dey can say ya me amwa omo na duane ndi ya me amwa omo kwan ma no nda se ya me ambemu a afi de ntukwanko a obi kra timi sa no nyoma efi ni kunu fie no ko se ni kunu akotwempona wo ye sa se wo ye sa no nyoma ni fifie a oba ka fa oba na no kotwempona ba se wo san ba he fa na akọ enti situation like this we get the abotre ye di abotre no kokro ana ye de eye ho adwuma ye ne ekunu e kasa na adwen no abefie doc member me twa no doc me twa no adaroma me na na adwo don ko ka chem sese me ware na me kunu ekofo oba a ofa machi no okofo oba afoforo a me hu se bi krampo na omo da me bed so no me ntena sentwen wo mu na owi a me nsensuo
ema ne nware na mento ne pono wo si sa asem no so de amai se wokohu se wokunu etwempena wa abonten a don't go and fight with the lady na wakofa na se eni wokunu no so enko na emom sa krokro nene ne nkasa nukure wo mi se ye woken enye easy enye mani nyina na obi kro hu ni sa obotwahwe nfe neni fa nyina na etumi ejina ade eye yaw ano ndi obi okra no a ono na kuma ya ha ndi ohuru no obotwahwe obotundia ahapa obi so hu no na kuma na ye din ndi obotwahwe oba no so ahya se ono no ko obi so betumi anya abotre but wo be nya abotre ne de eye kakra bi but nke abotre no na nke betumi aboa ba ye ni ba nyina no betumi anya abotre gina ho wo se na se wo gina ho na e betumi wa kuma ate mo twa hye a uhu a na wasa wochi uhu a na wasa wochi na ka bro bi atena na wa prinsu bi anum papa tofi bi atu anum ana drink bi egu anum ana wa ko bon pai so nye ko wi a na fi unu kunu akasa e hono mpo no na mi amwo a wonya botre ho a enti woka tere be bia juju ho a enyo bi na kasa ani na share challenge no e chi no ansa na kasa afutu no a wona na di ma no eye ba nye ni mali nyina na betu eye sa no de anya fo sa de anya mre na fom sa enye ize majuta enye ize she enye ize kra se wako tu se wuyira wodono na me bi ni da ukuna wodono oni obaby eda enye ize me se bi mutumi hu etwashi ebi o ha wen twanhwe no ebetumi amana kuma ya a mo ya tension ne de yare pupiri enti best time no botumi egina ho a ogina ho na numpo no anye advantage say obegina ho hunya sisi ni mu because ogina ho cha betumi yo haba mo mechi no obo modern na fi be ma no bi gere ko meto ni no kwa sabi onu ni yewie mi ndi say owi obaji chi okunu no na ko enti owi a oye no oja okunu atuho ne mu na kasa wonu na kasa wonu ne kasa na nti amemu a okunu awo farefo ebi ba ebejina ba say ni sofo won kaka nche ne di kuma na danfo bi ofare no amo ne na kasa sa wonu ne kasa nesa ayeye dia banka best way ni say wo betumi ne na kasa ne bedi nkomo mantiasi betumi apa but mantiasi na ma na fi wo pepeni bia oye ni fere ni na akasa ne tumi apoa Dok na meti wase ya chese ne aware agya ye hodo aba obi wo ho a mama akobese peti a ibi a ohun ye nti se mekuna kwa akotwempena nti magya aware na wokọ obi wo ho a wase oye career woman be ma ne ni ho krampo na she can stand on her own nti no ontena sema ongofa ababa wa bi a na hwehwe bi mfa ne megina nani so na wagya aware na okọ Pacho tuye fo kakra ewa hase nom awade ni jaye ehun sunsuanso aya eba se me te wase ase ye lack communication skills ewo ye relationship se de wo se de yi man no na ye nam so ma entity mu eba no ene ntobo ase bia ye wo se ye nya ye nsanka e de na oba bi ti aware ase sese ya obeka ahwe na mayen right no kure wo mu ni se our jaye sunsunsanso edoso our jaye sunsunsanso edoso wuji aware ya sunsunsanso a ebeba wo oba na be ma no a waji aware no eso sunsunsanso otoso mienu nkwala aware no mu a sunsunsanso eko nkwala no so afi o family members we bushia kra no so no bi eko ema ho community a wuti no kra no ti de bi a so no bi kra eko ma ho enti awore ja no enya dia ese ye encourage ana se ye ni ko
aware abotare ne de ware the person make say so unia abotare a untumi ware so unia abotare a untumi ware and the abotare na ware na yaki wiase a bol family ne ki bibia betumi asi ya ware mu ade a wo expect say ukunu ana wo yere kura baye no na etu de bia abaye ebi o wa enye deliberate so wa shada na oye ebi o situation bi obi kura tumi ya de no wi a no hu de ka no a oye sandu enti se bibi sa ba abotre ana ye ditina eye ne kure se titete no wo hwe titete no na wo hwe ne ya ye ma me no a ana wote awore ase no many of you do offer or young baby. SOMPA FM. Yeah, the abotre. The try what you it's a big problem. Cafe. Nuclear come young to me, guy, and many tea. Colaning tea. No, what to more. She said, my sister, first way you walk village across. Say, a question more. Mamino, oh, my dear Abuja, and a good basket and can't tell you. I signed the question cheap. I signed the body and idea count. And a papano, Eddie, mutual, and I never can want the credit. But me in a nature, I can hear no, it's me about her at now. But I know it's the beer. What the heck? Yagini say, very many back 10 cities are also very 5 cities. And the critical crazy here also, Miss. Nyamako. And the person me circa say, Yenina ye tie SOMPA. I want to the pre a shower mua. I want to mua. I want to know more on chassis. Yes. My sister, in as much as they own of papa mammy, no bushia, a kia, papa and a mammy, and I will be a bit to me a follow. Sounds no our mua or partner, Ukmu and that's how you get to your phone. And your cafe, Samuel. Miko Jazik, me mammy for me, and I'm near bar for me. As a minute, a chat near Yenimwana. Daddy. And some shop point this so not the Casa, Nasa, no, on your beam, said a bear relationship, no, a damn me and a million in Chimino, a damn me, Papa Chimino, a bit me as now. Sounds sooner, Warimuno. The minister are back, and therefore, can be a. It is Yano, make me up. Enti 7 years no is abotre sabe bible kwa me yati asese ade de ka ware mu no ayo wu ana se djumambo bempo aba na be ma no bo djuman na sa opa bible no nche o se opa enka nchiro bia that is for what you and you know when you say adepa e betime esi aware kwampa no ani wu okay but ene SOMPA obi o FM. so Mikuna kota sase. Wamu amaniye enjimisi aware. Ebia meyira kota ka wamu amaniye enjimisi aware. Enu enipe eti aware kia edipa. In fact, I wonder what you pa would open pa envo sokata benyi ben bia. Esen se oba wo ma me mti. Ebe bia mo so ne ka se Mechano. Ana said the eking, and then no, I had to say, Canino, Nanke, Papa no Mammy, Minano, a Jumabaco family. And the Omuria, Omobia, or dear Banchi. That's it. A year, now Papa no extra, or dear another Banchi, and Mammy say, or no, to me, the man is which one day, or Coton idea or back. You can't hear Bushini in idea. But me a teacher me and then me a teacher me accountant. It is a me once here on this very 50%. And to be a man be I didn't say at all. I didn't see me home. Me make me ask me home, put me up on crack. That didn't say me cover by mother. That's so. Now, or bet to get you, mommy, and yes, no.
share Senuba Munu and here a year Simbaco. The Rika Seminchero. Me funny say, what you worry? Na one out is Omofano a dear Mununche. Nasa na Judas Simu, Nayaribi at Takawa. Man, I'm Sana Juno. Which me up wall. When the which me up wall. If you remember, because when you have a try and remove one my Yari Tako, mostly. Now, it can't our Jahun so. My sister, our Jahun can say a boating cry. Can you say a boating cry? And also to the dear more part of it, we are dear a yapa. The Bian who are sending you are bad, yet this kind and extra. I said you have a piano, yet Russia, so you make ye. I should be able to yapa. SOMPA FM. One more with your from my sister, you were bringing your research. No for now with your warren. Who will say one with your warren? A move 60% of my problem for you. I am telling you. About 60% of my problem and for you. Because when you're missing, and yes, sir, I'm better. In other words, you know, and yes, or bank one better. In your meaning, Gentia, or bar, no more Bema, no cassette, or bar no Bema and worry. Because in marriage, you know, we have something called supporting system. Miracle worry, Adua, or bar, Bema or bar. Or Adia, or bar me yedible Bema, Manabra Bocosu. No idea, Bema no see a ball or bar, Manabra Bono, a cosu. Nipa yenu ewie peye but so dia ware a ye ukuru be yabo no eni ho ya oyire be yabo no eni ho but in the forecast me say dia kuru hoyi ejim frama ebu eni ndi tule bia so bi dia ware a o tia ware a sino nima koyie se dia nu kuru tie ne yiri tibia no a ne subanye bia no obo no kwan bi so na nima ko but onye fifa ani mo no okay. Dog, where there, Wadaroma, Cecia na obi a tray be a send them say, Washa Baba will be university, will do level 400, no. Or Quasran, no one lecturer be a show no apartment or call rented the amano. A Baba one the bear fear was in a buffy into a jan or by. Or bear fear some of the catcher and say, on to minute in a beam na. A yarn and call for be and uncle she asked the moon so they say no. Or some can't show net to my bar one so swa. Or more as a more Jim won't call for her, no more true moody. Or ye na this year was soon and I said and son of Jumebia, what Jim wanted to hear. No nest in ma a dream bonnet so bar a man nominate a big crampo ya ma young boy man and I dream bonia bomutimono. That's my sister. If you a real one automobile about one, a time of all. SOMPA a baby on them and a movie a cash a year. It will be a large and say, oh, they say, dear, Yamkola, Fantima Cataya Bofra, we are youth. And they say, dear, what to make a show you know, I can pray, I had the abbey because of scanty. But a real and real year. The name Ekin. They are your child or campuses here who memory, and they have 2 campuses. Campuses, you know, I thought about the college student so, and not about my campus. Now, what they are some more man a power literacy. My sister, it should have been one fire, one train year, tomato. As a mobile exams, so crampo, Diani and the bobo, name was some much exams here, more better exams, and no much revia. Me say, Obi Basha career. Now, so on share pine, no, the basic class. Or shattered on Shapiro. Not now, was your Kumasan and the Tosaba basic class. Yamia, what Tom? No more fire, Yamia, for crying you, when you're upon an empire. I am who son, Yaman, no, as I bet enough front seats in Ibisu and as I say. Sana, every muye. And Kalani, you are. Or your more sorting. We are for best school, and your school to know about. Okay, Jimmy. Yes. We are or by Jimmy.
Say nkwala bebre ombe school a omo nwie ana omo aja school no omoko. So ba no ebi won so omo ye good. Now so who say na danfo bi boss abra no no so de no ho ayeden abono. In the collab you are no certain you are. Obi mo agene say obafa young guy say boyfriend. So what aka fa penino. The penini de ka ho to but just ka amano. I said, you want to learn sika, some exam see, Aja. Lecturer say, I said, the Amopen I am modema. And to other womb betray you one on also they are upgrading a hokakra. And the air and Jay. No one here. What the woman will be no, we are the airpa, Ubina, and the intensity. Okay. And because in the system, say, 1 year now a lecturer, no go to Sana Mono, 9 with phonic here. 1 year at your house, the braille. Okay. And the disable day, no, lectures, no, I am very careful. Okay. And the oil bar now you're so okay, sir. What mean you actually we are F1 or the mouth. Careful. Okay. And the infano cre and Nancy, ye jaw quyan on a yebrene ya ye bit. A yenti main ka relationship and asa setting a moon sem. Awa bla ebe yi enkwada na asa ye made ato nchen. Enkwada na wo maba no. Said the trust am na kan se brane be kwa wie ya. Enkwada so odenfo, e ma so odenfo bebe na enkwada no dodo na so oden. Awofo ne bi hu kwan a obetimi afa so e de atete won ma ne ya ma enkwada no mu nyina no mu gensem mpa cho. Fasima mienu bone tofo ama yen. E die na awofo e kwan be na yen fa so na yentimi fa ntete ye ma sebe ya. Womu enya adwen sachira wa abrabom wa ahyase no obetimi di ato amu akompanyi mu na aboa ama my Ghana ni wiase nyina yetimi enya nyina bi e de agina sopa. That's my sister. I'm saying nkola be say a ni fimpanyimfo. Nkola be say a na fimpanyimfo. Fimpanyimfo. Nkola be say a na fiawofo. Okay. It's say ye wakwada akwada no onim bibia onim hwe. Environment ana editima akwala no. Enti akwala no be hia kasapa and ye pa. Ejinama awofo no beka awopie ana akwala no so be hu se o che na semenka. No, nne ye wo mu sese parents ni bebre wonjumedi e se wo di se o mba titin kwala no o mu nya da gire titin kwala no o mu nya kwala no se wo ye ya sabe bodom kraman anasa we ye titin kwala ye nya kwala ye titin kwala ye nya kwala. Okay. O ko bebre no eni bre e se o mba titin kwala no enti ye din kwala no ama society eni kichefo ana o titin kwala no. Sometimes my sister idea ka won't vida obitimi ka say parents bitimi ka say na kwala awofo bitimi ka na kwala say enye na o go school meaning say awofo bi ageni say nkwala dite no say ye ya cheche fo na edite nkwala no how many hours no mu di wo fie enti nkwala no say ya sister kichu nangasa ejina yen awofo no so. Okay. Awofo no bi oha onimpa se me pa no esu a oyini robo no enye na wonim se ma se wonim se etu de bia awofo no bi oha cloud make it ne pa se be bia odu yi die e se wa otu no ko ba obra akwala onye ejuma no breba na opushi no e na ko to ejuma momu. Okay. Otuni kwa ka se wona mfoi o maka shama o fa sha ka mo ka se kuma se akọ braba ndu nsu kobi unu mi abra ko boy e dun ko ti push ko ma e do ko relationship ma e mo awon. Okay. Enti ye ya wo fun ko la na e se no awofo no na ye juma e se ye ntiti ba e se ti won no ye ntumi anti mo so ye enti na ko and then ye hwe my sister another adeswa e mo ko la ni se no eye Western Court. Okay. Suatla. And then you share said ya you know brofo no addressing
because of weather nti omba ha ombeshe entade akata wo mo ho entare akata wo ho because of weather no aha heat nti yenso ye manu hu ya na mo ti se he no o mo she treat sometimes it be a lecture hall it will be krana obi timi sha anawe no de abetena ho eno nko ahwe mu so atare o she no se hu se eye draw so se eye na wo se benyo utumi hu anso de making de ntia me say our for no bi yenso ye ka ho no say wa chef etu de bi krana no fifie no de ba enti e be say afọ no e wo moden okay ne ye no bi e be hu so me say na fin kola no so me ho akola ofisia o watare ocean oba campus o natare ocean doko e na de age se ye shada to ankomo no so pa ya besan e de wo aba na wotwe we ye mu na waba beto so de ama ye bre no biti ye kakra na ye mfa wonsi ya na ye na wasese kwan no e betene sa de ama ye de a nenso madam asepa ya da se ya da wase sa wate ya se mpade na obi atie mu nyame nhira mu no onyu pa amoye nyame nhira mu nyame nhira won so Dr. Isaac Amoasa why counselor say lecturer e wo Valley View University na no this ni nkyerɛkyerɛ mu na desua de ene ne nkyerɛkyerɛ na wie wone yen achebi na busia enche ye be sorry adwa so na for God and country aba wakwemu yemfa course ne kakrai 0260 196064 0260 196064 and 0260 196065 0260 196065 na onso watimi ababi de doctor ene ya kyerɛkyerɛ nyina de opeso kafa ho na ware mu mpratwe mu ye matete mu ene se mpo brichi anase ya obi ato obi kwan ya wase wo fa so na oje no ya enkofa haw emfa emre no na onso de odi aba secure sanitary pad ya na wonum ase ahotetam wonse bomu no hia na etimi akrakra wo se be ya bibia bekoso de aba wo ehyemu dumienu na pint line ssaka ka ho mama excellent cosmetics ewo eye edum pz anase kwada so estate kumase bomodi ana friend 0243 862158 endpoint homeopathy clinic eye ahotofie ma me hwe se metimi anyway say akasa me do from pacho ma how din baby akasa free ne pacho me ko se repezi ko se good afternoon my entiewa ya me so me die my ya se bande die counselor dem no kanto pepa ma so no me ba ni se se metimi ya o pesa wunya ne number mate ya be sorry de MWHO ASEM production line ne betudwa enti koso etie ne fa ne yankasa wachire why actually mate ya da sesa wo be mu 0260 196064 and 0260 196065 na onso betime de wode aba endpoint homeopathy clinic na extra kwan no e wo shell signboard Spintex Road Accra Hasenom and na kronoma boy here kumase awo ho nsam prostrate ho sensem be ma ode boy na atim kagya na woda ho yade biada mesofo ani kire ho na onsa wo yade 0244 86 7068 0244 86 7068 wo fra Dr. Bejo so na waboa ewo ayalehwemu na wode na kwakoye a 3D malaria na se wanumu na ato wontimi ntibi ni ohunam nyina ya waposo a eye time herbal mixture ye TIME unye bibobo a kani dudo no ano eno ano no na chese watie sigra na ukodi wudwuma na honam yaw no adwane bomode pharmaceutical shop ne herbal shops nyina mu no ebuso ewo ho 0244 417669 na Hajia special local foods eye aduane papa pa fie aduane bia wo pa bia no ewo dwumadie bia wo di atonsa de afredo wo de be serve wo no me pa chow ebi ewo ho fufu
fufuo ene nkwan bia bi say ye rewre nkwan katekwan ya benkwan ya bunabunu light soup de na wo pe pacho ebuso e wo hagea ho na sanso na ose emo aduane ni nyina bi nso e wo ho continental dishes awodo ni nyina bi e wo ho yankase local ones ye beto ye me de akanche empotompoto aprapransa ena nuhu no me pepa hagea wo na nse menya bidie nti no ubetimi aye order ni sesi ane ye de wo de abra na se watimi no makasa 0246 359921 0246 359921 odidi wi na wanom kasa mineral water ana wayiyo na woyo no udwumedi awa wudie ne say ya wadegye enurada pastor Solomon Ankoma ya papa ya ya wade first service braye no ene ono koto ne bede anya asem ketoa kasa na na edi eye achedwe ewo ho nti no pacho nya bi na entimi mu parties ahodo weddings funerals ene asafonsafo offices ahodo dispensers no na magibi ede esi ho ubetimi ahwe na kira kwan Kasaloma Ventures for ene din so papa we sad bujuo so we abedwa man so na kira kwan no wa Taifa Accra Hasenum Back Hospital na chi 0206 469430 na yankancha wo se eya hwehwe ma kira kwan na bibia nkoye emfa emaw ebre na nya yebe ma yemfa WhatsApp messages kakra Sandra Brefo mama ko so ya de pa kasa na wo kan de eno ano no piaga so ma ya ha ohwe live wo achem asafo ye minu abema nyame nshraw ena Sarah Boatin enso se true talk pa nyasem ketwa papa chirebe so se na se de ye nananom na wonom no mu nim de mu ye pa say our forefathers had the technical know-how in counseling say okoto se ukunu bo adwaman a odi etenase na dwodwo ho owi apenso manenwale sama na aduane ni wia ibeshit na na se kanene ya kan mpasotam na fafoforo seso na ne nkoda na ene ne nkasa no so dia ode ba ene se ne na omunim de omoye na se korakora wade yo asema me yeboa adwuma na ne yo apam yenyina adwuma na ne ye no ye fancy asenum ne yanka ncho se opesa wona ye kasa wa wade ho ompratwe ho anase bia meka sei abrabomu enema bia akowani a eya opese oni ye beche na afoforo nso esuamu ade anase wo yade bi ho nsem kuna yomu nsem o maame anase papa efri mu kwan bia ye do fa so ye sebrane ne ye mehye na ye hu mu ebetimi de aboa na ye nsua de nso emfemfiri ya ba no ye 0509 438-463 0509 438-463 050-9438-463 050-9438-463 no ene mobrowa for ye number obetimi afre ne no edi enkita ho mame na apam dada ase mame na menu abema Jeremiah Samson so ase afei Augustine mebe wono so na social media handles ni nyina no woden ye efa ho systematic person so eye na fam de e de boaye Mr Dave wono na hwehwe sound ni nyina man na school fees so eboa enya asem ketwa wo hwe e ma bibia so eda na kwen